أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Ya Allah Teala Hazretleri Kur'an ayetlerine bakın savabına ölüyorsun razı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber sahabalarına başladık. Hazretleri Allah'ın rızkına başladık. Korkuna başladık. Dünyada la ilahe illallah rızkına başladık. Korkuna başladık. Ya Allah Teala seni ben o yakın başlayayım. Belerimiz, babalarımız, hanlarımız, barlarımız, anamızın karnına başladık. Ya Allah Teala Hazretleri Kur'an'da Anlayı çoban atamızın başladık. Ya Allah Teala kurbanlıkta İbrahim TikTok Yalvardan olsun, sol yolu tanıtamasını istiyorum. Allah'a sizden boyumuzdan davazlık karavakta o kurbanlıkın kanымен sıvamalardır. Ya Allah Teala bölüp bölmüştüğü kınafetlerimiz atışkan doğru saklayı Rabbena dina fi dünya kazana fi lekeleti kazana kıyını kazanlar bir rahmet ya. Lan basın.